Pemirsa nemoning Rahina Siwaratri Rahina Nedibi, kemargiang piodalan ring pura campuhan Windu Segara Padanggala Kesiman Denpasar. Upacara piodalan puniki nenten ngawi gunayang serana wewalungan. Juru raos pura campuhan Windu Segara Padanggala Kesiman jero mangku ketut maliar samosang manutin saking sejarah piodalan ring pura Hindu campuhan Windu Segara sadurung nyani kemargiang nemonin sasih kedase. Sesampun Mahaguru Aiteria Narayana miwah ida Resi Suci Sanjiwani ngemuliang pawisik antuk nguah pemargi indik piodalan sane sedurung nyani kemargiang ring sasih kedase sane kauah memargi nemonin sasih kepitu panglong 4 ulas napak ring hari suci Siwaratri taler sampun ngawit kemargiang dawag warsa kali tali 16 sajroning pemargi piodalan sane mangkin ngawi gunayang upekara pula gembal taler kapuput oleh ida Resi Bujangga Adiguru saking geria Batan Buah Kesiman Denpasar. Matiosan ring pemargi upekara piodalan ring Bali sampun ketah nganggen sarwa walungan nanging ring pura campuhan Windu Segara upekara piodalan nenten ngawi gunayang sarana sarwa walungan utawi ahimsa parodharma. Piodalan utawi petoyaan ring pura campuhan Windu Segara yen uningayang ring sejarah dumun niki memarginya ring sasih kedase. Wenten pawisik ring ide Sangyang Pramakawi mantuke ring Mahaguru sareng ide Resi mangde wenten perubahan pemargi piodalan ring sasih kepitu panglong 14 napak ring hari suci Siwaratri. Piodalan riki minabang lian daripada yang lian, unik santukan upacara-upacara Pulau Gembal puniki nenten nganggen daging dan wenten nganggen pembunuhan ahimsa parodharma. Dudonan upacara piodalan kadulurin antuk memargiang Agnihotra raris ide betara melas di kesegara antuk ngaturang pakelem kesegara nganggen serana palebungkah palegantung mawentuk giri. Sedurung katur piodalan wenten ide kairing mekobokan melis dan ring segara puniki talar wenten sane muaste niki persembahan palebungkah palegantung anggen pakelam ring segara. Harapan mangkin piodalan mangde perside ide dane sarang sami rahayu rahajeng sane umat sedharma dan ya sane rauh mangkin niki nenten je saking yang beragama Hindu kemanten wenten sane beragama Kristen Islam ngaturang persembahan ring pura puniki. Harapannya dumageda dumade sami ide dane semeton sarang sami memargi antar labda karya sidaning daud. Jero mangku ketut maliarsa ngawohin pemargi piodalan nenten wantah kamiletin oleh kerama Hindu kemanten nanging taler kerawin saking kerama Islam miwah Kristen. Piodalan kekawitin dawag galah semeng kantos wengi. Pemedek uyadin kerama sidang ngemargiang penglukatan sesampun piodalan memargi. Indrawan miwah Dewa Krishna Bali